Anak-anak kita sokong Messi. Messi jahat. Mana? Messi jahat, guys. Ada orang masa tu sokong Messi. Dia pun tosi dia sokong Messi sebab Messi giveaway baju dia. Oh, gitu. Lepas tu yang masuk Ronaldo. Ronaldo bisa lah. Ronaldo. Lepas tu dia baik. Ronaldo baik. Dia baik sama tanda tangan. Oh, gitu. Betul lah. Tak ada sekali pun buai. Oh, jadinya Messi baik lah ni ya. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oh, gitu. Kalau Messi kalau lepas jauh, Ronaldo boleh lepas jauh. Oh, jadi Messi tak bisa ya? Dah. Okey. Apa pilih Ronaldo? Aduh. Okey. Kita pilih Messi.